Chibai ule vainun kong ruai tuatan pathian thu lalpa kangai chi ani ti kan ngai thale don ani tukin devotion atan kan mangle theu don nia amasa in sam number sumruk le pathum chang khathu hi lo chiar le masa ila o pathian nang chuka pathian ini a jing taka kazongang che ramro chaw tak tui omlo na hian kanun na hi nangma cha kin a tui hala kati sa hian angai che ani lalpana thu malsom ro se amen vain pathian ni hi kan tharau pur chok na atan tangkai le hlok takin mangle thewang u o sabrama te arampon mission field then khata te chuan mizo ko ran photocopy nilo arammi te nun phung milin anin khom thina mizo te anga nilai zan inrini zan pathian ni jing zan ba ka pol dang te te in khomang hi an clean velovani pathian nia deuh chau anin khom thina ni mizorama chuan ko ran puin khom ba ka apol bilin khom kan nga a ain khom pele hun ol nga mi tan chuan kan tharau nun chaw chelutuk lo hianin ain vondana oma then khat ei zondane ro adanga in khom hun lai velte an tu lai ani fo thina news lama thok tu te tan chuan zan lam hun ol an ni me ulo zan tai rek khangin an boi em ema chutiang ang chon kan khovel mason na lawin herdang lam hianin kan uak culture kan na tho phung aron herdang lama tun ma achun chawan na thoka zan lama nula rim thin te kha kan uak culture alawin herdang lam ta ani chuwangin kan na nature ain an lo wang hian pathian ni hi minol puitan chuan apoi mo em ani ha cholnan kan mang lawanga pathian kan pol lawang ti hi alom em in ka ria ani aizola ngat phei chuan pathian ni hi in khom lovin holiday ang chawanga ya dam lowin kan nan chung te in tlo ton nan then ho in ti hlim nan ti vela holiday ang deuh chawa mang to Christian kan om cheu to ani mun danga po ani tho mai chuwang chuan kan tharau nun din mun hi kanin en na poimo khop mai pathian ngai vong mi kan wang sot le mai kan thupui alut ngal taila lalpa hi ingai thinem I thalel ngoi thinem a o riat sakin ingai ven ngayem pathian fakna hla in sak ho lain ikai nem ni sak thin thinlunga tangin isangayem ama tilom turin phur takle nuam titakina ma chu I fak ngayem ama lalpa nen in lei chin na inga isak dana jirin I tharau nun hi atui nangin aroviau theyani subject tu chuan o pathian nang chuka pathian ni a jing taka ka zongang che ati a he subject tu hian pathiana mamo na ain hrechiang hle mai lalpa mel mu acha ka jing taka ka zongang che ati a achun ni hun amandan tura pathian mel mu masaka duani a pathian hi mulawa chibai buk adu loti alang chiang ema a mel mu tel adu tlat na hi kantan sirlai puimo ani hei chau hian ni loti hian a soi chun zom zelani aram ro chaw tak tui omlo na hian kanun na hi nangma cha kin a tui hala kati sa hian angai che ani ati vong mai ani eng kema lalpa hi ain nga na ani izia atar lang chiang khop mai bible le lin thara chuan heti hian an letlinga o pathian ka pathian ni a thanem ngai takin ka zong chi a ramro tamlak tui van na hmuna hian nangma cha kin ka tui hala ka taksa hian angai em a che ti in an letling ani he thua thil chiang em mai kan mu chu thale ramro tui omlo na hmuna he subject tu hi a omni nge in a langtlat ani
ti sa thila tui atlak cham na le atui hal na chuan tharau lama amamo lalpa ani izia a hriat chu tir boka ti sa thila atui hal na chuan tharau lama po lalpa pathian nung amamo zia le achak zia ain hriat chu tir chiang le ani dangro dangchara a omlai chuan atui hal na chuan lalpa angai izul tira taksa rilru le tharau in zom zia he samjiak hianin fia takin mintar lan sakani adik em ani he thu hi nang po irilru aha chang chuan tharawa isang lua thelovani chutengin tharau lama idak chuan ti sa takpo in irilru a chau thowang chutiangin rilru nat ngoi nai nei chuan i tharau puina tur thowa ain relate kul vekani ti hi achiang em ani ni khat chu Brooklyn a cheng ani hook si ama ina a oma June thani a khola chu thiang ema a khohar chu tu vera te chuan a han dak chuaka khohar taka a han hoive lai chuan tharau thiang him pol na a chang ta hlau maya pathian pol na dong lova ni khat ompo a khwar thak ziate pathian tel lova ni khat po a om theilo ziate ain mu chuaka pathian tel lo chuan second khat po anung theilo ti ain mu chu na tang chuan chu pathian pol na kal tlang chuan hlaro pui tak aron phu chuak ta a heti hian atiani ni tinin ka ngai che kalal du ber I o zaidam chavin min thlamun thei atiani ka ngai che o ka ngai che ni tinin ka ngai che imal som na muturin kalo kale ti in helaro pui tak hi a phu chuak ani asei zela ala thua hian hlaro pui tak heti hian aziak zom zela ni tinin ka ngai che min om pui lang ram huain min thlemin min hne lawang pathian tel lo chuan engma ani lo zia ain hre chianga suale thlemna hne tur po in ama lalpa bok ama mo ti ain hria ani achang thumna hian ni tinin ka ngai che lom lai po in ati a alom ber lai po in lalpa a the ngil lova lalpa kalom ne hi min hriat pui ti ro ti khan anu na lom na zong po hriat pui tu atan lalpa adu a nun reng asot lovangi tel lo chuan a han ti le ta ani achang lina hian heti hian a soya ni tinin ka ngai che idu zong chu kati fo thei thin nan min zir tir la ti in anun kong hruai tu le adam chung ni chiar dan zir tir tu atan lalpa athang le chat mai awan thlang fu em achanga na hian ni tinin ka ngai che mi thiang limber itan chau min siam la lal du omber ti in anu na lalpa du om zia le that zia a hereng thinani achang to bera hian ni tinin ka ngai che kathi hunin nang chavin min hruai thei van rama chuan ti in anun pum puya anun nar kai tuata na lalpa chu engkima ni zia moi takin min tarlan sak ani voina hian unau du tak imamo hi ilo hai palang ti ka hlawani mitam tak chuan pathian ni hi zu innan nom chen nan an hmang thina pathian ni tlai lama te two wheeler nen car nen an vele vuk mayang kan mamo hi kan hai thin apoi em ani lalpa ka ngai che ani ni tinin ka ngai che minom pui ro min hruaila min chen chilang che o ti a lalpa nen zela kan nun mang tur hianin pathian lam kan hoi apoi mo em chutiang anga pol na thar don zel du mi chu chutiang anga pathian pol na thar don zel tum tlat mi le du reng mi chu veina hian lo ni thar le lang ka du hle mai pathian du sak na in ka du sak che ni khovela hian mi ring te du sak na te lom te khriat te I hlo reng don lo hliam ini hun te hnol ini hun te du sak I hlo lo lai te
inuna harsa iti chang te ilatong fodon ring nunin apek thei che animiawani mi ring minung inimiaw siya Krista chuan ama ero chu Krista chuan ati thonin apid ati beidong vedon lo che ani ama hi idu phot chuan annarin anol ngai lovang che achan chu ama hi mangai pathian anitlatani lalpana thu kan zatan malsom ro se amen itong trayang lalpa kan pathian sungnung ber min mangai tu vein pathian ni min roi thleng le hi kan valom inena lom thu kan ron se lalpa vein thleng tur hian theina kan nei lo I khongai na le iza ngai na chau lo chu venan chuan tur kan nei lo ani vena hian lalpa imi te hian kan ngai chi a ente lalpa kan din mun rang te hian ang lo harsat na rang ina adil te kan ni lalpa lungai le mang an lai po in nang chuan min lom thin ti kan ria a vena hian itel lo chuan nun hi sot lova nun hi lalpa nom na anei ngai lo chuwang chuan beidong te ta na be se na min siam tu kan beidon lo na turin vena hian ikianga kan omzel hi kan ta na hluani ti kan ria a fakla siam tun nitin kan ne na omringang chilalpa ke po ikianga kaning lo atiang khan vena hian ke ni po in kan ngai chi a lalpa min puila min hruayang che ikuta kanin koltira lali su Krista mingin kan ron dile amen.